ngót lô đều hiện sport department thế po hi pek sak ve lo hi avacha em ti lai kha kan soi du ani speaker soi fiat thain ka ria Sangau khachu an PR ka lo chiara ulore nan kan noi zan ni feel som ni ta na kan sum da sa thap kha ape lom thu soi na PR te po khan siama lo ka lom khop maya sport department a hi an sum lawati mi clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai kabuk chewa du sang ber kalhan bok chewni ole voin hi April ni sompakwa sang hi somni paruk Sunday ania ole puroba do moi roi tele a company a fapa anut setup NEC company le Brigade field chuan in thunzom na alo nei rureng maya hei wang hi ni miang document rin tlak soi tu shelovin ZPM nen entik anti truma atu soidan te en khan mi puin annu izat ngotang engineer te pei chuan annu izat le zualang tia asoi mai ta ka chuan Brigade field le a fapa company NECS te chu anlo in thunzom rureng maya a chiang ro pui mai sia chu wangin thudik hriat hi mi puite chanvo ani wangin kan tlang au le ta ani MNF kai shruai IMC Khan MLA roba do moi roi te company NECS afapa lalfel pui roi te minga ada tak nen sumtam taka thu anlo thlung rureng ti mu chua ania heta na thotur hi supply and installation of astroturf and construction of allied facilities at IMC Sport Complex Bongkon Aizol ti ani I estimate hi noi sang khajanga som thumani ni somni pali thlasari sang ni somni panga khan IMC le NECS te chuan in remna agreement an siama hemi bo zui hian NECS hian ni somni pariat thlariat sang ni somni panga khan draft DPR chu Municipal Commissioner Aizol Municipal Corporation Aizola athelu tani number D28016/1/2025 NECS IMC atia ole khatiang kha thilni phung chu anita open debate chawrup purupa Brigade field fel file zia shereng chungpoa isu dang saski sumlap stivel chuan lama manga kongsang sanga daiwa tum tupa hian mizoram mi pui hi aza lo bar hle maya atan chuan soimam lo chi po alo ni lawani hi hemi chungchanga hian zona om theitam tak a oma chung te chu pakhatna chuan engdan manga he agreement hi siam nge ani panina chuan he agreement a hian stakeholders aveng nei tu Bongkon West Local Council NGO Games and Sport etc te ronan ni em pathumna chuan khoi stay semo level a nge he agreement hi thlen ani tile approval aumem tuin nge approval pe palina chuan heng ang naliana hian single party entity nena agreement hi siam thena dan aum rengem pangana chuan IMC hian mimal single entity nena nalian peturin thuneina authority aniem ti zona poimo tak aum ta isu danga daiwan zung tu pa hian he Bongkon Brigade field IMC Sport Complex tia anvota ka hian in nam noina lian tak alo nei rureng mai hi azelovin Bongkon West Local Council area mi puite baka zoram mi pui min tham lo zia hi awat chiang tak em thil engamo leka ZPM chu do soi ching an soilo ang zela anga pu tu puroba ta hian te let a chove em le adot soina sajia hi alang chiang em mai si chuani hi Brigade field hetiang taka suasam du tu hian dot mangin zoram mi pui hi min bum du zel maya ama hlok na tur ani don phot chuan zoram mi pui te hi chevek maila poyati lawani don hi hetiang ang mi langai sanga la zui duan du ho thleng hian sum an ngai na tlang hle in karingani ole adot le chuan puroba ta do soi chiang takin a video le apia nen lam aron chuak le ta awaza thak zo zaiem assembly session kan nei zo ta ka khan Sangau field siam chungchanga cheng noi som pek chungchanga Sangau lamin lom thu an soina PR an siam thu asoya Sangau lam ngai dan apel tatlat maile puroba ta dot soi lo lang chole ta lom tu soina PR reng an siam lo zia an soya tin puroba ta hian atiam angeya cheng noi som apek lo zia te po an ron soita sia mai chu kan ngai thale don ni ole ilo ngai thang ole
Sangau feel lai chung changah thudik puan chuana tiin ni som pasari mar sang ni som ni paruka khan Sangau lam chuan PR an chuata kul maya MLA Robert Romo eroi tein Sangawa MNF Block Conference sang ni som ni pathum kum aneina Sangau feel lai na tan cheng noi som min pek thu asoyangin managing board tetinin det nili thanga sang ni som ni pathuma lai chanani he feel lai na ta na poisa chu MLA Robert Romo eroi tein apek tur thu soin tun thleng hian he feel lai na poisa hi pek alani lawani anon tita sia maile tun trum Mizoram Legislative Assembly budget session sang ni som ni paruk nei na MLA Robert Romo eroi tein pusingun lian chunga longtlai wise bill tu zo na achana he Sangau feel lai na poisa chu longtlai is bill to MLA Dr Lorraine lalpek lua chinza kaltlanga poisa pek ani thule PR po siamani thu asoi kha dawt vek ania antita puro ba te hian dawt hi soi thiam khop mai an dawt soi lang zel mai sia chuti kara ZPM te dawt soi ala pu zui le ngal dawt soi ching deuh ho hian midang hi dawt soi an pu du khop mai ngai tha chun zomang he feel leina poisa hi ex minister Robert Romo eroi te hian ama thu soi angeya lai kan nia wangin he poisa ba hi minlo chin fel sak turin kan phut bokani anon tita a ta hian chairman ti chankhum secretary nathan ram thanjawaten mingan sign ta ani chu Sangau feel lai chungchanga PR tudik tak anron post na anita ani eng poni se pusingun lian chunga zona purobata na channa video clip toite hi ilongai thati ang ngot lo deuh hian sport department te po hi pek sak ve lo hi awacha em ti lai kha kan soidu ani speaker so if you thank us ya Sangau khachu an PR kalau chiara ulore nan kan noi zani feel som ni ta na kan sum da sa thlap kha ape malom thu soi na PR te po khan siama lo kalom khop maya sport department a hi an sum lawati mi lo ole hi Sangau feel chung ti ta ni Sangau hian feel tha Sangau ko chung ti ra tang hian kan la ni ngai hi lo ba e tuna kan han lai feel chung ta ni hi a thing lo me ni chuwang chuan Sangau hian feel tha kan mo me ya chumi chu sport minister Purpa Tomoy hena ko bin kan hena anin Sangau ko feel tha kan nei lo sia te sia in du sake me ma in phang ya hian JCB ka in roi saka hian atin ha chu in lei sak don ta ni sport minister Purpa Tomoy chunga Sangau mi puiten dong thu kan soi tak me oni e to na hian JCB ka hin an lai me ka thei tho kan chho me ka ni hian te feel tha kan nei thin tura do sak taka JCB te pon ni se paisa te pon ni se asum shim ka min nei do sak to sport minister Purpa Tomoy hi faka khuwa kan fak ko kani he ti hian JCB ka hin an lai me kani an lei zo ha chu ti anin JCB pa ni hianin an thok char chat kon ta ni Sangau feel atangin report kan han pe ani kan soita kangin do soi ching ho hian midang an ring thengai mi alowa a chan chu do tan soi nem lu tuka an soyang khan midang do soi vezel tura an ruat lat to zunia mole puro ba ta po hi chutiang chia chuan om tlat a MLA rei don nge don lo chu hurin ala hrilang chu kan en zel don ani abial chung ha chekho po hian eng tiang takin nge an mu tuang o kan clear zel po anyang chu